rais huwa ni mmoja. Ni mjamo. Japokuwa kuna wakati tulikuwa tuko na ile kuna picha yenyewe tulikuwa tukipewa ya uwepo wa kuwa na rais wa raia na rais mwenyewe na rais mteule rais wa wingi wa kura, the people's president. That was the term people used to refer to the enigma. Raila Tinga Wonyalego yali aminyonya ya Raila. Yes, mom, with the people's president, and no one will be able to call himself that in the near future. It's a title that was Raila was Raila. Leo kwa hii president anakuwa mmoja na mekasirika kidogo. Umuthi timukenu. Umuthi ni araikia cheche. Umuthi ni anaokire. Umuthi timukenu. Wewe yana mugati tiana munene anokete. Umuthi anokete. Arahuhia mwaki. Umuthi matuko yari. We umuthi ungimuikara uru. Umuthi no akonywa rwabiso. Kana ugiothie taba. Rweki anagia simba. Aga ke ande kaira. Tondu kire ande kire wira wa kumurakaragia. Wira ucio ngani anjia with a bang. Ira me kuria nimitahato marari. Nimitahato kuria makiyitirira Senator Thang'wa. Wakiumagaria maito wa Senator Thang'wa. And thank you ndio andu re marogire kunyitirira wa good friend Senator Thang'wa. Yes. Leo kiama gia simba giko ure. Nikira ugie nikiande kawira wa gwika atia? Kurakaria mundu uyu. Wa kuiragia mundu uyu ngo. Kana kiatuja mundu ucio ni akurokete tene. Aragia simba nakio muthenya wa mbere ri wa wira ucio ri reke tuge ni wa mwikira matuko ya ngoro-ini maingi tondu ndia ni akinyire riu kwena ka body shaming karathie na mbere politics ga siasa at very high level riu body shaming ndire gukwa ati uri andu mauga ingoni Stacy Muthoni ke riu igikiro ke iguru muno aria makauga atiriri sasa wewe na soprano yako haya sifaya nama sinama. Sasa mtu hana besi anawaambia kitu kweli? Kuna kitu anawaambia na hana besi na alipigwa kofi. Like president ni wera ile kaoro ka unionete riu mutwara na diplomatically gutiro kondu gwecia gani aramba kahomuka kiraoni hanini. Arauga ndoro yo murangururia ri ni gutonya kuo nituniane ni araumukwo ni ukirie ni ona ritwa riu yake ri ni ritwa ria Koitalel. Yes, Koitalel ni uramuma iragweciria ko the United Opposition ni maramuthire uru na akiugo muthi ni akumarokera Brenda ni ambire uga mati angini ari yagako mapa wata rwimbo rwa kamande wao wakioi the president yes auga nakyo Eugene wa Marua augire atia Muthoni augire augire wari wa headache na mucoka nginya mucie amwira ambe ahote gwake amrehere ngombo cia kimuci wewe sasa kwanza uende gym upunguze hiyo kilo ndio ukuje kupimana na mimi jamani. Wapumbavu wapumbavu bana sala bana nikale roginya ne sala sasa wale watu wanakuja kuniambia sijui Nairobi hospital sijui ni wanyamaze hiyo. Sasa wewe kwanza punguza kilo unoka ugatina katira mukedia ona tiga ne kore ari we president no amatie cigo icio ko ntakwira mundu atiri uguo uigana ri ndrona ka we mugi tiga kuria president ni angiaruria ciugo makiria umuthi ti mukenu ari ndige na wira ucio wa president kasi ndungiruma mundu piu urikie
kana mwete ciugo unprintable. Yes. Kanu yethera ni ate matiriona na marumane. Kasa. Ndo mundu mukuonana nake. Umwe ukunjira atia. Wetu andu. Riu ni mundu ngari iguru yake na haria ona kamero. Tondu we ni akiri kamero gake. We na kamero. Aya angi riu nio maginyanaga moneki. Mone mweke wa kamero. Sasa kazi yangu kutoka siku ya leo itakuwa ni kukasirisha Kasongo. Na atamkasirisha. Ngoja muone kesho vile atakuwa amekasirika. Umuthi njoro kianda kia simbe njoro. I think ye njoro. Una jiri au gamethu. Mundu ucio. Tarikiriria ndaigua ni aturuma. Atiriri. Aturuma atia. Nyongo ekinyete ha. Iyo ni aira umuthi. Methuwira ucio ni tukuruta. Yito nani ajia kurakara. Ndatuwi wega. Ndatuwi wega ithu tukumwikira mang'uri. Taurai nä kä ndå kä rä kå gä gä aragwetanio nakio ndambata harä a må the nonaga thibitarä nä karamå rakaririe å cio ndä rä tigä rä re tana ya magå rå mana ka thibitarä nä kamå tonya kaira nä karä a no ngä ona gä tå cokerio å guo rä kä ndä nakio nä kä ona he å ndå tå rauga. Sasa wale wapumbavu hawana akili wanakuja wajinga. Sasa wajinga wale tunajibizana, wengine waende gym wapunguze kilo, sababu hata wakiingia kwa fulu kwa ile inaitwa CBC inaitwa nini ya deni CBC yeta wake na CRB. Sasa yule akiingia CRB kutatoka watu 5. Siasa gari sikinya handu siga andu ario gipiu makonekana ta matari mathonya kirathi because what is that level mutino ni gukorwo niwe president umenye niwe bururi wothe urorete iguru na waku ang'ethaniria kuri riu marenda gukuiga busy riu na tundu ta tuu na niwe ang'ethaniri ri o matie na standard icio ciaku no, they have nothing to lose. Yes, actually they have something to gain that is what you have. Riu kwaja makena muno riu wajitie gucokaniria nao. Uigete script ni ya. Mundu no wona ri arakara. Wona mundu ucio ni amba nginya guthima andu kiro. Guthima andu kiro. Oyo toko mutengeria muno. Kwaja ndamwira matu ni mang'ethuri. Undu ucio ndo namukenia. Tanakenda kwirwo ni ahuthite mwiri. It is both sides. Miena yari riu ihana ati. Ihana uguo. Opposition thirikari ni ciugo. Nona kinde kire tuonire riu nake niwe wicokagiria miguru. Wewe nitapita na wewe. Wewe nani? Wewe nani wewe? Mimi si rika yako wewe. Ewe soprano. Sometimes theatrics in politics can look like comedy. There is satire in disguise. Heavy satire. Gurio tire muhuthu ta opposition. Opposition, you don't say anything. Opposition, you just come up with accusation. Yes. Riu na we thirikari ri, it's your work to defend. Na maita maria maingĩ ri opposition ni andu matireganaga nayo mabũrũri maria maingĩ ona andu matitinda magĩka due diligence nyingĩ yo opposition ni ekatia irauga so riu we wa accuse ri it's up to you gwĩthambia na niĩ tima mũgathe ri tukĩenda kĩhũthagĩra kanyamu gaka ai na ndakundaga riu okorwo ni akunda no tuge ni kumanyuira manyuĩrĩire othe ni amaro augire ni ngumanyuĩra ni mekunyona ira ndake njugaga ri gwĩciria ni akĩmatirie kangauthi cai rũria kangauthi ongerera
gacame biũ kwĩ bithari kĩa gĩciko kana nĩ wacoya na irio ngũrĩa cia kanũgũ yana soya auga sasa leo watanijua atakipata. Usinifungulie Fanta, fungua Stoni. Watanitambua. Ya salali. Weka ongeza Stoni nyingine. Watanijua. Watajua leo sijakunywa maji ya machungwa. My friend. Ananywa vitalimon. Karena ge sama kidu takimanya neki eta wakira busoda. Weka kilabu soda mbili. Mukate usipake kitu nakula kavu. Leo na deal na eto ndio kindu ya kumweheria riu. Mutino urera guone ati egira undi thiko ithatu kirumanirire. Yes. Never mind kana ya simbo na kiweti kihutha yetihendaga. Itigo riu ya mwana. Twithie kugura beti ni ahedi yaugire ni ya mwana ye ni ruhia ningi rwa muthurire umwe ti ruru na utuika nake muguru ore mugathe riu ndie niki akihuthaira ya kuhoria maraka ndi mundu aguthakanya muku araka ni urumana na kiundu kiweka gigakuma ukahorera ukarelax araikoro akauga hiyo ni mboga gani my friend? Umeleta mboga gani? Ili ni terere. Weka managu. Weka kitu kali, weka managu. Siwezi nikule terere na sukuma wiki na wale watu. Weka managu kitu kali. Wanasema nimekonda. Wanasema mimi nikienda gym wameshindwa kwenda gym, wanasema nimekonda. Na wao sasa hata tulifikiria ni kampeni ya Save the Hippo. Let's go porane. Ndio meko. Nemo wa ine. Ya meko. Ela yaja na 52.